Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum mai ka jing ke jing kai ji ke ting kum chana jang kai je madai ba mai ting chwa kede reinsa Paulia gai radle India ramge hanai kum gdibe Lok Sabha election bamra behangen znai ka jing ke jing kai sumai ge notification issue te gai dile zaka chule za India ramge hanai kum Lok Sabha election bambige railang be page ge antara me candidate mrame pnigo nomination file te chu dile zaka chule za Nagaland ge do parliamentary constituency hange returning officer Sushil Kumar Patil nan znai sumai ge notification je Lok Sabha Nagaland ge election bamra behang issue te gaile zaka chule jane Sushil Kumar Patil ne saja Nagaland ge hanai kum Lok Sabha election bambige antara me candidate mrame pnigo nomination paper je commissioner go chamber office ge returning officer dage magzaine du assistant returning officer dage pewang dui dele zaka chedle jane Nagaland ge candidate mrame nomination pewang rahang ge let kai bejan znai sumai ge let kai je wang da rabak jing ke huzi inkai je snaria pi hila le zaka chedle jane nomination paper pewang rabi hi je ting chon chat kreuze ket gine hegin chat ka chum longge jane wang da rabak jing ke jing kai je diset gina office ta ki ge pnigo nomination paper je good kind do delay achievers do candidate mraman tamagule je pnigo nomination paper je withdraw te rahangya chang designa wang da bak jingke ji himre lungge teura le je ka che dele jana Nagaland ge hanai kum Lok Sabha election bam ge je face cadre na bam gule wang da bak ram ke ji creuses kui mai design jana vote sei dai rabza ncheu ke ji madai mai ne sei dai gule Zana North State Assam ge do hanai kum Lok Sabha election bamra behang ge election office official mane saje nznai sumai ge Assam ge wang da ba kram ke ji creuses kui mai design Lok Sabha seat mingegu face rai lang ba election bamra behang ge notification issue te gain dele je kachule Zana Assam ge seat creuses madai Lok Sabha gu hanai kum election bamra bja face kuchum bam gule kram ke ji creuses kui mai ge rai lang ba face bam gu kram ke ji inkai je maige pakna ba jana ka peke haji sna maige pakchum ba bamgule jana Assam ge wangdara ba kram ke ji creuses kui mai designer railang ba face Lok Sabha seat mingegu election bamra bja Kaziranga Sonitpur Lakhimpur Dibrugarh jana Lakhimpur ge lei zaka chedle jana nomination pe wang rahang ge znai sumai ge let kaina jana nomination ja wangdara ba jing ke ji inkai je snaria pe wang do dui lei zaka chedle Zana North State Manipur ge Naga People Front NPF lamgene kachui Timothy Zimigne wangdarbe Lok Sabha election Manipur ge bambige putargene ntagule izaka chedle zana NPF mene pachu ticket pe beta zana mai ba mai ge party central office Kohima Nagaland ge na te gule izaka chedle zana kachui Timothy Zimigze Indian Revenue Service IRS officer retired tati bepule zana pasong ka ge pane patabam pungze Union Ministry of Finance Revenue ge income tax gu principal chief commissioner pungjabam lei zakachuli Zana North State Manipur ge hanai kum high school living certificate HSLC class grade exam kai bige science gu question paper getelia me principal banai getelia me teacher minna hangna ne likte pe bibzi gene Manipur police mene nimni lei zakachuli Zana Manipur Churachandpur district ge bambako hana poine mina hang madai zai chporo ge mpui mi hana poine mina hang ket relief camp ge bambako tuitang ge ki ge pnui pai ni ka tara hang ge tet begine keu gai za chai dilei za kachuli Zana Manipur Churachandpur district tuitang ge ki ge keu gai za chai di me hana poine mina hang madai me bo ze tati beda mai hegi nchat kana aigom mi hi ge ngeu kimbia pnui pai ni ka tara hang ge tele za kachuli za chi ngeu ki ge keu gai za chai di me hana poine mina hang madai me bo ze pnui tingkum madai zana skui ko ramele za kachuli zan ipo unsa za man sa po menen znai sumai ge rang ba kai dile
Zana mipum sakhangge ningkating geumene rebis hararejan ting rahangge rang to gaibe longting kelmak lo andar ardopur medical sub center langting bloge tatibe chaikage mina hangke rebis raret hangge nomsia gaibigene chaidi lei zakachudli zaichige chaidi bepe patient duze hateinen kibe lei zakachule hateinen kibe bizigene pa rebis vaccine hingimje lule langting model hospital gene zaipchungim kabra hangge rangai beza madai lei kagane kap maglei zakachudli pause zigene pchuze civil hospital rehewkige admit teugai daije pikigene wangchangai za chaidi lei zakachudli zanagde rei africa banai asia ga tingkum kyatge rebis nragne mina changring use squira gu mechai chai lei zakachudli zaiche pauroge jehana point rame panui tingkum kreuze mingeugene pangkang kaune 95% lei zakachudli zaina chunagde rei countries babam khacham cham haike zaringeuge rebis nra dei to bam la lei zakachudli pause zigene assam dima so district ge bamme citizens malay nije em health nchac banai dso dima haso malam gene migu hatayra malay nije hingim vaccine je kapkam rahangge rangai je lamui migu hatay je vaccine hingim kamak bigene zemenam je inkigai je zemena me chai to dibe lamui lei zakachudli Zana North East State Manipur gidu State Veterinary and Animal Husbandry Department gu official mene saze hanai komting kom changna jang khaije madai kri kyugene chuze chunaria ka chang bege rabies nragene zemena chai chang dibe hang madai chai chang dele zakachuli Zan Indiaramgu Prime Minister Narendra Modi haziknana hange Bhutan kadei te beite te rabating siap zigene postpone te ni lei zakachudlei the Ministry of External Affairs MEA mines haze Indiaramgu Prime Minister haziknana hange Bhutan kadei namai kjing ke jing kai jikat gene jonai kjing ke jing kai jikna hange te beite te rabze teun sauni lei zakachudlei kagne dai te bmai gene te dairami bize chunaria changje rang ba marei lei Zan Indiaram ge exam gdibe UPSC CSE gu exam bam rabze Indiaram ge Lok Sabha election bam zigene postpone te ni lei zakachulei za UPSC CSE gu prelim exam za wangdai rabe kapeke zing kaije srukmai ge bam rabze Indiaram ge hanai kum gdibe Lok Sabha election bam daudi zigene wangdai rabe ncheuke zi kreuze srukmai na bam dai rahangge postpone te waidlei zakachulei Zanek charangkang lute bekes gene Enforcement Directorate ED mene Delhi gu Chief Minister zane AAP gu convener Arvind Kejriwal zen Mike Zingke zing kaiji ket ba maige samne rahangge kugai kakdai lei zakachuli Zanagdai rege hasui ben sa naikum tingkum changna jang kaije madai gu United Nations Sustainable Development Solution Network mane legai bachai suije naikum tingkum changna jang kaije madai hasui be gdai regu nsagadu Finland gdai mane railang bigela lei zakachidle gdai re countries roge hasui be countries za zana Finland gdai mane gdai rege hasui be countries ge railang bige wang beze pasna bedle zana gdai rege hasui be countries plane haikeze Hadaijak chumbam rogeze India ma priak haikeze angkaije sruk me bamdi dele aigena namai kizing ke zing kaije ket ba mai ting chua de rein sa po bza loi gai dele pi gai zaing king gai nim le ne je to dele